kuble pi baro kene gade remote village guy channel. Hakne ga video ngan pen EP sapang kumno ban snap track daka keyboard Yamaha E463. Te namar ke channel jonga bun ki jingroi jonga kide be ki jingroi banga sna hi banga tem hi ngam julek studio kum kiwe namar banga ngam dai bru babit babiang ngam don by studio ngam don ai te kum ta ngasna gane video le se kala ban nyerap ya kitu kiba don hakaju ka condition kumangahi kiba don kasap andre kimla ban sei namar ba kim don kalan kalanti bakin le sa studio te hangne ngan pen I kumno ban snai ka music lane ka track ya ka jingroi te hangne ngan su ai nuksa de jingroi jonga hi ke de kwe jingroi jina lage kata ka de jingroi hindi kabangala dang su release man hakane te ngin ya pej kai manta kumno ngale ya kene ka jingroi bat kumju I kwe ro te kabanung kong mentang in select shwaya ki styles to style ngan ron pa lai punyo hau number lai punyo beri ke preset style jong kene keyboard hi te ka voice ru ke lai punyo hi namar ngang sultanat bai ka tu ke ka sweet horn balong kong violin kum tu tem tangan select no your style but hangno pin record ya track te ngala select hang tu do number 5 namar bakadang thali tangan number 5 te menta ngin record shwai ka drum bat ka track 1 kata kamot ka kitun bak ka preset drum ka bala don lepa hang ne te ya une kitun pila ban remove sivit nda pila dep snai ka track jong pi nda pila dep ya ka interaction bat nda pila sa stang bakin art ya ka vokal jong pi hang ta pin sa delete ya ka kitun bat pin record satang ya ka interaction music tengin ya sedang mentah tengin record shwaya ka drum kan long ngan record press rang ne record kum tu accompaniment rula on tengin start hang tu tungila record ya tu in up kendiat bakadang save mentah kadang save lada pidang kwa man art sekwi gi music top tem mentah ngin ya tem ya tu bangala record to kalawan te mentah ngaku awan art susu segi background bakam sutnat bat nemlong tang kawai to kalawan tem tangan select voice one no haka track tuh ta kum tu mata subu ngakwa ban kampen style kendet art kambun susu musik ngan kum tu Tentang record yang tu track tu kenambakan kambun kendiat di music kan kam song tenat mau ngin press record track but une track tu ha kejuk ke por kom tu temta blinking em number 2 tu to record mentap long bala kre how no ki be pisdang tem tangan press no batkan record no mentah hikum ne
Tolak ada record tu ya katu. Te kadang save tongin nyai up sipang. Yin save hang tu saving tu. Tolak mentat tem ya katu. Tolawan pro artillery music tau instruction mentangin delete no par yau tau kitun bat ngin sat record da gawe ka banlong tang ka introduction nah kumno ban delete youtube pade pipres youtube namar bingin delete yau ne track 1 tang youtube kitun ta kemot ngin ai kum tu ai nang ne plus ai sure yes nang tu he te udang delete mentangin up sipang tolak delete tem mentah ngin ai betang ka interaction biang niwan pai sa track 1 ngin record tang ya katuka basdang ta untuk ngin record tang ya kane mentah tang ya kane tang kata ngin record mah ta mentah press record but 1 kamot record your track 1 press lang ha keju kepor kom tu ta mentah la blinking em hang ne ta mentangin ya sedang kom tu press rengkat baik kom tu mentah press senang tu save ya katu mentah te mentangin ya page kalong komno kane datang simple keempat art bon than ki music nama ka datang ka basic te ki pro ken sawan hadin te kane mentah ka video ka balengkot ngapan ep komno tangban pinyo ek idea tentang intem itu ke bang record pat ngan roy artat kane si dekot bangalasna ta लगे तेरे बिन मैं क्या करूं ओ यारा क्या करूं तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं मैं क्या करूं ओ यारा क्या करूं kumto te ya mentahi kat ne ngan pen EP next video ngan pen EP kumno pat bapin CF ya kene ka track jong pi cha ka phone mara ka phone kumno bapin record ka jingroi jong pi ka phone ka balong studio quality ka balong clear bha te yai up ya kata ka next video kuble sibon ya menta tangkat ne